Lak buntan bro ơi. Yêu đùa. Dia mentah. Saya senang sya. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Di mentah kasih ngelapoy si Delhi. Finally ngelapoy menen ngelapoy menen Munster. Di menen ngelaya late yang syutukan North East Festival. So this is day 2 ketukan North East Festival. Ngan menen yang kami vlog. Naman malah thatan. Yang vlog nak kena ke last day. Di saya epic kena ke video hendak menakut. Makanya iga North East Festival kalau ngomno. Di mentah ada crab. Ngalit nak syaka tukar North East Festival, ngalit bat imidu. Toh saya pejak kena video ada menakut and sumpah maaf ingat kami akan pelat video. Ki video kita ngubun, ki besar pending hani phone ajonga. Nampak dia ban edit yang saya edit share ki yang saya pelat gawe dan gawe. Dia bat kumjuk PUE mentang kena pelat makeup era, ada dapat tang ke moisturizer ke sunscreen. Ngalit tak lipstick selong video ngarak hang ni haplah. Namar banget touch skin ang niam sa mis upload nga thai. Tingam jut let makeup hirang tai tang mascara, lipstick and blush, that's all. Teto tang kom tahi tem tang let na shisundan te ta tapai sa epic kini ka video hada benakut mo. Depen nentam ngala adap ta eyeliner, ngadap ta blush. Tem piu ingam jut le style tan ngala tang kom ni ta tang eyeliner, blush, mascara only that but lipstick ngam jut ta foundation ngam jut ayu. Te ngala dan bat medu te mentang yang up ya ke rapido te toh de rapido as na ya ke cap minit na rapido mo midu inlet ala ka jong inlet rapido midu inlet rapido ngal ngal rapido la ka jong naman ba na ka cap ka block traffic te inlet na rapido kena mo non dan traffic inlet bam layer mo te mentang ala poy nga tha rapido masang rapido ang usno jong ala pralun and then labit ayulut kidul kidar jonga tong la yoru siapa badan new batch tim tang hak banlet no bak kam so annoying te to am EP kum no kalong mo lek kalong kum ni ni shabar kahe ha shathi gidan ki stall repair tam nganom le chure shathi ang le bina sha jaka mga day ngat kam ma penya outfit jongam ta simenin ngapong heels nasi yang lapong na juti kasuk menyai ti shapo ayam kalong gubni tem dang let mi shabar ngan pani pig stall repair dan tangan let bam jimbam ye gum tu ma hai ang haira tiang yang ah na ba main ni pet yang lami kenyang shit bilang gumnya nomor menin emang kelam cek lu register repair jangan let pet naman ta thai habun breu ha tem ni si sasi temenin em ngalit pet tang gawe ke stall jaga badan ki manipuri dan sinju ngalit pet hang ta tem ta kasni ki stall kirang bun te apang EP stall ki ege ngam tebra te to so menta yang ngawan bam senju yang nama tiket ngabang bahaya uni senju kistol repair babun hang ni ngan sap ni pi ter ni di senju ni pistol repair dia ngan ada pam itu senju ngati ni nomor ba kia lek ko lap lang ni
mentangin sedang lo. Nggak mau makan lek syu. Tang bang happy balik. Hi. Hi sir. Why you are wearing paila? Hi Ju. My hot tea mommy. Hey. What? Hi. So mentah ngashpang tengok ada video tiru. Kali ya chat. Dia tahu tak? So right now I'm with Tiam. friends. Mentah ya? Maru. Copying me just because I'm vlogging. She's vlogging. Ha. She. What? Maturung baik. Ngon rap happy ma. Pet itu iba garman em. Iba should copycat bet yang ngalak thai. Wow, the background is so good. Oh, and the sun. Let's go. Come on, Erika. Chalo, mentah. Ngidan pra vlogger. Tem to. Ngin ya explore na yakin stall prepare. Dito. Tapi itu lah vlog murung-murung. Kayak gini, stall. Puri. Itu kayak gini tuang nyepet. Tuang.
Labor. Tang daun bam ya unya. Kadang jatuh in up.
So guys, menta finally em katuka festival kalader. Tengi latat bahat ngidan hani ijuban. De sir. चलो बाहर चलते हैं, चलो। कच्चे कर दो क्या नहीं पेंसिल में थोड़ा ट्राई करते रहो पागल तो menta ngin ni ayuno. तो नहीं हो रहा तो कैसे आओगे फिर Ila e buk kali ai. Te to. Masa beli pi nai la poi jeng mo. Dia menta em hang ti em ka Uber ka muan bahar na mat la bun than bru oi. Yau do. Dia menta. Saya siap sya. Dia menta em ngila ayawan kam syak kemar. Banuan buk ni kali. Te